Normal Kenyam kan online TV channel and man donation kos nyamle no why no gwasame and wala shang jandang de with kel ka pai kel on kina dangro with jandang de bakel report in banling gwasame banarwach ka jom chalat Johnson olony ba report an chalat ki ta dana shenwari la jor ka jaban jelinga je report me ne tungwan dong cha je ken ki me dong ken je gorjeno broad palpin akaliang de cause man chalat ban jelin kel ngum chalat point de wood me michal ke me Johnson luñ re report kana me ban jelin kel Johnson luñ ngay kondiale e wutet ka ki wut shuluk ka man chalat ka queen wari mi jiaga long mi chulo na chetes keja take a statement dang ro ti konling me dan ka gwase dan ti chalat ken statement to ne gati jiak ko bana kulo ni amre report kana me gorjeno biya te kangach me ni ame chalat oluñ dokolo we ke statement jaga me malar jetin on werde ka te ka dorien ke de te country dien karodian nana me ni ame ci kon diala ling ala Johnson oluñ en wut tet kana me report ni ame chalat ena chela de wone ne wana shop kalo nUER ki mun lol jogonating content la yon cholo no de netet ki agwelek force ki agwelek force ke instruct ke chaga jogono wana shop mun lol wana shop tin ano telme bana pel kon man pelane ken be pel Chikon edidi chikon go bepel ana michana jego amene dul bana ko wan kandial ajen order dana chitu ana order me mitup ke general meshet ke uluñ nyu de jeno alade ni ngay kondi ala dioja ano dech miche order che jetup ke micha kam order cha jugno ledene me la jale de ka gwade mi chaga jogono nakane di ti joga jega tedin wo wer nakke akana let shanga station chatin chikana te ger ke jen order dan changun ko ngay no run chaje be kwen widia ba jo kwen wi ne to ti la kwarkin Johnson luñ ci order ci top ngay kondi yale are order kana mo ci to bono na kanure ci kon nen ke video to ngwan gwada ci de ni access pdf ci ko tin me ci ga banguch spla yugo kana mer way ami atel kor ci kana jagawre wuch me ci kana to kan wuch kan to ko mo wan ken ge dul di ala tel me pel kana neyti la de ni shal Canadian National Army ka ba tech ali ba ko wan pelken di ni o dege nyinga ke ni de jeno odoron changun wude shalka me Johnson lo lede so Johnson lo chawdo yeto bunon wari kana de je konen ne dial international community amene dial ko ken eben is on community and Johnson lo taje kwet der ko nge jeno consequence be benirun bungwani na me bungwani jen consequence kim lede mentama ko consequence tomorrow ko chin wore kan be pel so namo ajen yam e jege ci Johnson luñ ci jalat anon wore kan nakke ka odor mi ci kan realeka kume SSPDF kan jen point de ni shulukete ti chalgati agwelek militia namo je tok ka kore meji Johnson luñ ci we ka dor shalka pokta dude shalke Governor Dr. Guy Cook Munwara mantekel ke kumikir miyadit kas pelle IG chawe gwadana tijarol ponang tetin kan jenude shalka me Johnson luñ la wutet ka gwasa dana raje tin gwasa me man chigi jektin tega jome bej mi cha kwen and Gerald Johnson luñ ne me a second time ki
raja rawo da kaje General Johnson luñ chala da wona na nUER community they could take their own separate state jana de ka take wedian karo ko kuje mo ko de rin kapchong ngai kondi ale Johnson luñ a deputy army chief for disarmament and mobilization chakwan la kwer ne kirmi yadit jen a kwer agwelek militia te la chuluk ke tet en jom chire me la de goda jegatin ke chiga dol kane jongle governor daga gay cook wun wara ngai kondi ale jen kwer jongle state ulon chela de wonene wutet kana me jo chela jenene ajene lan konin ci chuch ke greta panal e ku korne chiang ya tije no nene ngum mat civilian rodin kor keje kor dung SPLIG ken SPLIO ajene ngum civilian kor keje ulon chela de wonene ajene wal tel civilian la ko la ji wo chigan wo ko la nyenye de nye en wulu ngwaze me charo nya ka tung nuore ajeni nUER community jakarudin ko ba ka destroyed for no reason for nothing telamje kenaten ajeni nUER quick and consequence quick and mandam de kenak Jome Queen je Dr. Guy Cook. Che joga no nene, joga Dr. Guy Cook. This tribe of yours, the nUER, will be finished for no reason. Ngay kon na me, alen bejelong. Joga Dr. Guy Cook, dorun nUER, baga nak, kamu kuy kena, kamu talot. Laro ba nUER nak, kamu kuy ken manter kena. So ramish na mo mula na mo. De kon ngaje no reg mi jek. Kwer mi raje no no. Di ngaje no teran kad ne di chal ka ti shiluk a real. Nanga jere kur dung firma yadit ken SPLIO. Jen chere jagbo anon wer charen luang kam right kan South Sudan. Jene nene nUER chigan South Sudan de mulun karwich a chela do nene a jene a chang de yang macha de ro kere Guy Cook jene chigan we chikare de luang murai karodin kani chigan wul country chigan de ro jene chin nUER de luang murai karodin some we kon mo gwadme a tet ke shilu kane de tot shike ka minority ngai kon diale tigane tangwan la mat kan rodian gwaddan dong mi chi nUER chi ga ka dor special mi nUER ga ka jang baren mat jang ko ken nyirien kan nUER shet kan ka ber la mat ko rodian na dor chi ga ka nUER mo buga mat ke je buga rodian mat jode ko goro no buga nUER buga na kula tiam ajen latke ci Johnson luñ che kula lar no nene ajene tam right now mende gwa kan wore ko de kon de kap chong de nUER de mo ka wedien karodien de mo ka their own state jen nUER de ga country dien karodien de karodien right karo ngai kon diale and also Sudan already chero divide right now te decline mi la de state mi chero me we mean that is their plan. But that case you look go a minor community and odeg statement they can make ko can take a kel ka janki take a deka can neighbor can worry thing can worry ka panal kamalakal so we can not jete let can get it and we can no la dola we to gerun chai we apal ko je chang che kore la to wakam worry kan jang ke chakir mi ya de chala ger
chi nuere kana tat no charen be pale ka gwada be ko tin statement mega ka statement je ta ja community ko bloodin be jet ko nyen nan wulun gur kana rodien gur kana ro chi ga jidini so to gor go rodien kel la nyu den wodi le drama mo le jengaje tena de la tenu bay nang me change ka bere bi nyoko la teme eno jen en werde go ri rai karodien ke charen de luang ke chicken so dan ke de luang ko ken ka ngana pain ken me tina eno be warning be jetu na me jen la lat ke a berboni chiang kon were so were gor je convenient so mela set part de long jene te Dr. Guy Cook Teten lat ken were jor Teten ni tiega de tege nyura kel ta kwaje record mran lade ko evident dial katin tilat ke ken titi ken ne ritual ga titat so kon were gor kon gejela thok so mi ben ko ba kon yar ba kon cheng jigla mena lagwi ke do bnaw niam kuje but tan were ko cha ngiden cha nanga yo they don't care en dur motor mi chet ke te chicken de kon yong chicken de roj ka rojmo de la ngwane jang ko de kan lar ko kenyam en so dan o ba jig jetin wore ne de to ko movement en SPL ma kula to ko tama tinatna nga to ko mo kan wore jen ko linga no ke 1991 ci korea to ci jang ko complain no ko re ji to ko ne daga longa ci no ne na ku kan lo lar no ku men me reason lat ken jen no ngwan wore ni re kumeka de ni dial kan wore SPL so mu nyodo di men wore kala ma juru to more de ka wore kan to ko mo but ku jangala goro de kan wore kan ka dominate ke de kan karwach agente ka kordi ala titene nyenka so mu rai kon ka jome bane ngaje no de Johnson luñ chere lanche ja cross wana ka rai do dien uri chalo me kirme yadi te ka bonde ti cha kwanya tema ka bono to ka bon chet ke nyen queen kware are queen kwar na mo che darma cha che banjor kene bonde ala te board me cha kwany mun chal ka consultative body ka queen kware ne ro ya kwany che queen committee ako biga queen kware bi kan newton che kuma spilayo che yortong mi kana je include are queen kwar na mo ramdan che la let wuri chal ka me par kol en queen kwar na me gor ni njok ron kin dang ro dol badak male dana e chatany Dr. Ngma char ken fonde kim yadi jen gor ko telemre dien mi chigana chak no ka changa di ka jok ala Friday ka war ken chiga dol ko gor jeno de ngajino bu ko kwar bo de fonde kim yadi chegu jeno ne diale ko ne kwany medan bugirtin ba cha ku mes pele ayo chaje gor ke other political parties can you can include on so I con there succeed na mecha they succeed cause and Ramadan la main opponent eda remachar munyo do micha queen kwar right now micha je took and wo ba je lat ka bank da remachar jor we mean that en mala mo chibu go woniam tene de cha kwanti la committee ka jena me tete par quality radian ko par quality right now jaram dan na aman let ka ku me SPLIO ala shi under da remachar batte under kirm yadit ko la cover up ko wo biken SPLIO biken tagra ba chol kana SPLIO bana done de ja kwan gwasa menete de tindila committee ka jen election gor kana obiga nyur ka kuide me no ngulari go men de je penu niam ka der won niam de ne de cha kwan ten gwa bana churien bana lim bana ko ne de chi ke part of the problem de cha mal cha de men ngre wike so Sudan no Dr. Akol Paul Kodit Aram Kelton kol manyang jugaram keltin nei kon to ken network wude pai kwan aliyo ayen aliyo Aram Kelton ta African mande gedi matetin te tur galwang mani metetin te Michael Makwel westetin Rizik Zakaria asentetin Los Lobong lo jortetin
kwer Eastern Equatoria te tordang magwin tetin te Ezekielul gat ko tetin te Tulio dong tetin Lili Albino akol tetin ke wudaden Michele Emmanuel Adil ne de tie ke GSPLM karodin SPLM party members karo kan ne ko kien national agenda Dr. Martini Lia Lumor tetin ngai kon me dane chalat jenude dane deng nuare ano take hostile counties ke non hostile counties ete ke county de na kir ke county de chakir mi yadi chajano ka national agenda mo Dr. Martin tetin atira mi chale Jose Male garab tetin da ban Luka Guya tetin Pasquilina Fili Waden tetin Bol Tobi Madot Dorai Mabolten Onyoti Adigo Sueldeng Magon Maker Mayendit Dr. Mario Arengwe tegatin amebe kongane ya kwany ka kuma SPL mayo tela committee tin cha kwany aramanyam ka kuma SPL mayo achi mane kon to fin Dr. Machar ko ngai ko Machar cha sailan cha lat geka chi part of this committee SPL mayo rama cha kwany ka Stephen Parkol ya la suba cha kwany la suba Ludoro cha la suba Ludoro wango cha kwany agong makur cha kwany Shasara Cleto Chakwany, James Makwa Chakwany, Luka Thompson Chakwany, Yer Tailoring Chakwany, Dinglam Yuel Chakwany, George Mutuar Mayom Chakwany. Kanere konti taka sawa, bon sawa, tin wer batikatin, ngai kondi al nwari aka chaka dak, chaka kelpin, ko chicken bula taka kel, chirmangai kona no, ajeri aga dana lero re yuke South by the way. O nwari, a quickle kukule tero, Thandian, they are just simply there. Alwaka no kumikir mi yadi bitken lat kan okay neutral ke ci par bitika par din wal ko kur ko ala ter kum SPLIO kur ku kan yala benefit kan di yala tin kasa wane tin dina jok chago tetin Gabriel Changson Chang tetin Hossein Abdel Bagi akol tetin Costello Garang Rain tetin Julius Daniel tetin Shem ko bichokre tetin Moro Isaac Jenensio tetin Kalemen Juba Bugoniwa Teten. Tere ko kene chalke other political parties lam chal OPP. Uri chal Albino called attack Teten, Mayen Deng, Alir Teten, Richard Moin Teten, Kenneth Wan ko ken. Anyok te former detainees tiketen ba. Deng Alor Kol, Madud Biariel, Isaiah Akim Gareng, tiketen edato. Kenneth ko ken tilla eminent personalities chetke His Eminency Cardinal Stephen Ameyu, Mokajilua Quotiti, Tikitin Guasamo, Primate Archbishop Justin Badia, Kennedy Kokien, Tungwan Tela Jilua Tikitin and Guadamon Bane bigger participate. Tis Tegolder Tikitin, Chetke Alikayu Aligo Samson, Kennedy Alkokien, away Nika Edmund Yakani, like activists, Nedi Alitik and Guasamo, part of this committee in Chakwan. So, can committee the tea, Shirman Corner. Kanede akwan ko bi kirm yadit ba wawon yam ko queen kware but one thing is very clear here ka ja report kirm yadit kana kuma SPLIO kana je include ka decision me ci kana silent ci ko kwani Stephen Parkol ngai kon diale a very impossible long no be succeed te ka jom chala de mun ya kani mala activist ka kwer sepo CEPO jela do wonena and wo ba dak Machar mala main political party kopen and kirm yadit kajaram dane la metanymal la piecing netori ke 2018 dane chata in Khartoum ko jaram dane la men tinin gwadamo ke jana palka ji jornyu dengo any dolo ba dolo ki meeting ba lado when ka jan this committee a jana be fail shebo won yam cause ramadan len den me de lat jaram dane chapel ke cha gorno no ngere ya redul kana meni shin mun yakana shela de George ka shelat keno shin me she succeed a George no chimana ngai kona without that room chart reality big fail chicken bigo because right now murai kona no de malderben ala civil society activists yes la kwide la yerke la tok chimana ngai kona en mun yakan jiram dan la roje long terma nyanga dujba la roje but en mun yakan la roje long kan reality ala kir la jugo no mele de chebugwa you know but right now chaga nyoko mutule kare jeno yen bianame biaje dilat but che comment without Dr. Machar without first by president ki ignoring SPLMIO under the leadership of Dr. Machar will be a grave mistake and will lead the process nowhere ajante lugwa ba wutin and process lat can make a quick inquiry without first by president
raj me chalat ka jo me cha kwimpin en mun yakani ala civil society activist mo jaram da la raj ni shang so report me da la report ande nyoka konkel bana nyoje ka report ko ken ani biya tegamal bye bye